Assalamu alaikum ардактуу Ошкобордун кадырлуу катталуучулары, амансыздар. Бүгүн 2021-жылдын 5-февралы биз Үчкөргөн мал базарында турабыз. Кадамжай районунун Үчкөргөн айыл өкмөтүнүн Үчкөргөн мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Бүгүнкү Үчкөргөн мал базарында баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Чыгарылышыбызды ушул ат менен баштадык. Бул жерде баа болуп жатат. Учурда 72 миң сом баа берип жатышат атка. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү баалар ушундай. Атты дагы айландырып, туяктарынан бери кошуп көрсөтүп койсом, 72 миң сом баа берип турат. Бул палтарашка сатылыптыр. Келте тай. Жакшы өспүрүм тай көрүнөт. 62 миң 500 сомго сатылыптыр. Бүгүнкү жума күнүңүздөрдү жараткан берекелүү болсун. Ургач кулун баа болуп жатат. Учурда 40 миң сом баа берип турушат. Бул тай тууралуу да маалымат алалы. Бул эркек тайбы? Канча жашар? Палтарашка. Канчага келди? Бу жаман ылай болуптур го. 52 миң сомго берилбедиби? Канча деп атасыңар анда? 65. 52 миң сомго берилбептир палтарашка. 65 миң сом кеми бар деп фейс айтып турат. 3 туяга кашкасы бар экен мунун. Телефон барбы? Айтып эле коеюнбу? Телефонду айтып эле кой дедиси. Эми бул өспүрүм тай тууралуу да маалымат алып кетебиз. Баасы канча? 60 миң кеми бар деп атабыз. 60 миң кеми бар. 60 миң сом кеми бар деди. Жаш кандай? Палтарашка болуп калабы ошондо? Палтарашка болуп калат экен жашы. Телефонду айтып коеюнбу? Так, 76 менен. 0776 менен 12 22 94. 12 22 94 номери менен байланышсаңыздар болот. Өспүрүм издегендер. Мына ургачы кулундардын баалары экөө жууна 59 миң сомго алыныптыр. Бул эркек кулундардын бааларын 35 миң сомдон кеми бар деп турат ээси. Мына ушул канчага келди мына ал? Сурай элекпи? 35 миң сомдон кеми бар деди кулундардын бааларын. Сурай элек дейт базар. Бул кара бээге баа беришти. 68 миң сомго берген жок. Бирди тууган бээ экен. Ошко бар, ош. Кийин 69 миң сомго да чыгыптыр. Саам бээ экен. Эркек палтарашканын баасына 85 миң сом кеми бар деди. Жетимиш ашыгыракка түшүптүр алынганы. 85 миң сом деди качканы. Тууру келип калса, акчасы келишип калса сатылат экен. Ушундай өспүрүм издегендерге ээсинин номерин айтып коеюн. 0755 22 11 10. Тууру палтарашкасы 1,5 жазга кунан. Эскерде кетебиз, минилип, үйрөтүлүптүр. Кара палтарашка тууралуу маалымат алабыз. Жаш палтарашка жазга кунан, жазга 2 жаш болот. Ошондо 65ке бербедиңиз. 65 миң сомго берилбептир. Жакынбы буягы? 90 миң кеми бар деп атасыз. Я жакын эле. Аз калды дейт, азо үйрөтүлө элек. Ээсинин номерин да айтып өтсөк.
70 meni. 0770 менен 00 00 09 09. 09 ээси менен байланышсаңыздар болот. Мына палтарашка издегендер, кара палтарашка издегендер ээси менен байланышыңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми биз бодон малдардын катарына келип калдык. Сүттүү мал издегендерге. Бул канча литр сүт берет? Уй чоң экен, а? 10 литр. Ишеничтүү. 10 литр. Гарантиясы 10 литр dedi sütüne. Жоғыштығыначы? Тагидан өтө берсе болот. Эркек тургачы торпогу. Эркек торпогу менен канчага келди ушул? Канчанын тууганы? 135 миңге берилбедиби? Базардын алды саны ушул окшойт анда бүгүн. 135 миң сомго уй берилбептир. 10 литр sütü бар уй деди. Уй экинчисин дагы көрсөтүп кетем. Бул да чоң экен, а? Бул канчанын тууган эми? 5ти. Jelini ham tortib qo'yaman. Бул канчага берилбеди ошондо? 140 ga, bunisi 135 ming, bunisi 140 ming so'm. Bunun torpog'i da cho'ng ekan. Ulam erkek. 4 aylık bu. 1 ay. Ha, 1 aylık torpog'i. Buna cho'ng soni izdegenlerge. Bunun sütü ham shundaymi? 10 litr. 10 litr sütü var ekan bunun da. Soni kuchlilar chiqibdir bugun bozorga. $170 ming. Narxisi-chi? Narxini qancha deb o'tasiz? Eko'tang 170 dan. 170 ming so'mdan dedi. Telefon nomerini qoldirib o'taman. 0553 menen 17 59 66 nomeri menen esi menen baylansanızlar bulat. Ikkita bloger bir bo'lib qoldi. Bu soni turalda ma'lumot olamiz. Qanchani tug'ani bu? Bilmiyorum, bizde bitta tug'di. Birdi. 45 tug'an bu вообще 45'ti. Qanchada o'tasan bo'luydi? 100 ming. Qancha sütü var ekan? Erkek turg'achi torpog'i. Erkek torpog'i menen qanchaga berilmedi shuli? 81 ga berilmedi. Sütü qanday sütü? 5-6 litr. Bul жалгыз bu buluy? Qarda. Qarda boz bu. Qanchaning tug'ma o'shanda? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Qanchaga keldi bozorda? 58. 58 mingga berilmedi. Bozuy. Buluy turалы da ma'lumot olamiz. Erkek bu torpog'i? Turg'ach torpog'i menen 82 jarımga aldınız. 82 ga qayrala sotiladi. Sütü qanday deb aldınız ham buluydi? Sütü yaxshi deb aldınız. Qanchani tug'ma ekan? Ikkinchi bolasidan. Ikkinchi. Qanday ham go'roq qo'shov o'ja, kichkina chay pul birimini qilsalar beraverasizmi? Çay pul bersa berasiz. Buluy bog'olchata torpog'i menen. Sen ansıra var. Erkek urg'achi u. Torpog'i. Boshqalar yegasa edi. Urg'achi. Qanchaga ishlat hozir o'shanda? 70 ming so'mga u. Uyga 70 ming so'm baho berib turishayotgan o'shanda. Mına Gunajın bağlarını da biliyoruz. Bu satılıptır. Realde bağlar boluş üçün 50.500 so'mga mına satılgan bağısını sizlerge gösterip jatamın. Hazır ötkörüp жатат sanap akçasını. Bu Gunajınlar turалы ma'lumot alsak qanchadan? 55 kan vardı. 55. Mına qara qanchaga berilbedi? Berilbegen bağısı. 45'ten suraştı beri. 45'ten berilbedi. 45 ming so'mdan berilbeptir bu Gunajınlar. Жақсы Gunajınlar eken. To'laga hakikaten. 45 ming so'mdan berbedik dedi mına eğileri. Görüңүздөр Gunajınlarda. Bul Gunajın turалы ma'lumot alalı. Assalomu alaykum. Qanchaga berbedingiz buni? Bazar gelgen bas. 41 ga berilbedi. Bazar 41 surab otat. 45 kan var. 45 ming so'm kemi bor deptir. Esi 41 ming so'mga berilbeptir. Oshqa var.
Бұл құнажын сатылды. Қаншаға кеткенін дағы маалымат алып білеміз. Қаншаға кетті? 58 мың сомға бұл құнажын сатылып кетіп тұрмын. Бұл құнажындар 38 мың сомдан берілбептір. Берілбеген сатылбаған әлі бағаларын көрсетіп кетерейін. Urgaç tırpaq alınıdır, 23.700 alındı. Qayrıla satılamayın bu. Bu urgaç tırpaq bağ oldu. Qancha verdiniz? Endi aldım ben. 22.400 som bağ verip çatçatken şunda. Бұл urgaç tırpaqlar qanchadan berilmedi? Berilbegen bağısını aytыңchi. 61 mingga berildi. Juuna o. 61 ming so'mga juuna berilibdir aşında. Rossiyskiy erkek tırpaqlar da bilip görüp keteli. Bağlar qanchadan bularning? 65'ten kemi var. Qanchadan satıldı hem satılganı? 54-55 satılıp utat. 65 ming somdan kemi var eken. 54 ming, 55 ming somdan satılıp attır. Rossiyskiy porodaдағы erkek tırpaqlar. Qaysı jerde uyem? Qaysı dara? Kızılkaya, Kızılkaya şaharında eken. Qayrılsаңыздар болады. Номерін қалтырып өтөм несini? 0778 менен 79 78 номері менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Булар тууралуу маалымат алсак, канчадан бербедиңиз эми ушуларды? Сурадыбы базар? Сурай элекпи? Канчадан деп атасыз өзүңүз? 55'ten ээси 55 миң сомдон деп турат, мына сурай элек деди базарда. Кайсынысы сатылды bunun эми? Narkısı. Kançaga satıldı? 42.600'ga. 42.600'ga satılıptır. Bunu kançaga berilmedi hem berkisi? 45'ke berilmedi. 45 ming so'mga bu berilibdir. Erkek tırpaqların qatarında az eskerde ketemiz. Biz bağılgan buqaların qatarına ötüp qaldık. Uşul buqa 100 ming so'mga uşurda satılıptır. Qara buqa qızı bağ oldu. Qancha aldı taşında? 85 ming. 85 ming so'm bağ ol çattır bu buqa. $85 ming so'mga bar deb satılıp ketdi. Bu buqa 125 ming so'mga satılıp tur aşında. 125 balıç. Mına çoğun buqalarda tartıp görsetip keteli. Bağılgan ettүү dayar buqalar. Bu buqa 97.500 so'm bağ ol çatatına. Satıldı. Berilegen 97,5. Qo'zi qo'chqorlarni tartib etsek 8,5dan berilmedi bu. 8.500 so'mdan bu qo'zi qo'chqorlarni berilmedi. Qanchadan bo'ldi bular? 15.800. Juuna va Juuna bu qo'zilar 15.800 so'mga olib ketdi. Ne? 15.800. Qo'chqor bu? Ha, bitasi qo'chqor. Bu qo'zulu qo'ylarning бағаларын so'raganlarga qo'zulu qo'ylar qanchadan ekan? 16 ming. 16 ming. Berkiler bular mı? 16 ming so'm. Bunisichi? 18 kem var. Yaşları qanday yaşları hem?
6 tiş. Kozulu koyların. Hem berilbegen bağlar kanday oldu şulardın? 15,5'a verildi. Bul 15,5'ga, bunisiçi 13'gө. Realdu bağlarda eldirge jetkirip keteli. Ana takkanı. Kozulu koydu da bilesiz. Kançaga geldi şul bazarda? Berilbegeni. Aldım akan. Alındı mı? Kançaga alındı? 15,5'ga aldım. 15,5'ga alındı. Kaç var? 2 diş koy 15,5 taza. Satılamam kayra. Kayrele satıla degenme. Kozulu koylar 12.000 so'mdan berilmedi urgaç kozulları menen. 12'den. Ne apçık etti aslı boldu bütün bazar. Yetten kulak Karavanda. Эми мына боз койлор дагы жаз келатат деп көп жазып атасыздар. Боз койлордун баалары кандай болду? Кандай болду эми баалары? Канчам? 150 миңге 10 баш, 15 миң сомдон алындыбы? Кайра сатылат? Кайра сатылат экен 10 баш 150 миң сомго боз койлор алыныптыр. 15 миң сомдон туура келиптир ошондо. Кайра сатабыз деди эси. Bu teke bağ olup жатат. 11 миң сом учурда bağ берип турушат. Өзүң алып чыгып кетесиң. Bunu teke 11 миң сомго satıldı. Bulda teke Teke Bunun pulu kança? 15 lira atamiz. 15? 15 ming so'rab atamiz dedi bu tekege. Qanchaga keldi bozorda? 10 mingga berilmedi. 10 ming so'mga berilib tur bu teke. Kartım. 4600 ga ketdi bu. 4,600 ketdi. Görmüş mü? Echki 4600 so'mga satılıp ketdi. Ulaqtar qanchadan? 4,5'dan. 4,5dan qanchadan berbedingiz hem? 7,5'ga berdim. 7,5ga juuna. 7500 juuna satılıp turuşlar. Hurmatly görүүчүлөр, biz ушуну менен Үч Коргон мал базарындагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар, каналга каттап элек болсоңуздар, катталып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатта калыңыздар, комментарий калтырыңыздар, биз сиздердин комментарийге тартып беребиз.